Taisana rero ndabitse yuko ikiganiro Good Morning ngumi menyere rero musigeza Radio Black FM tugeze igihe cy'isaha 2 n'iminota 4 rero natugezemo ni mwanya no kwitati ndotora cyangwa se na Rosiki nimwe twandikira kuri 35 amajana 39 hama mukatubwira ivyo mwari murarota cyangwa se ivyo mwabonye mu ndoto zanyu tukabafasha kubitorera igisobanuro cyangwa se kubitorera icyo bishatse kuvuga ndabitse yuko rero nkuko twatwe babwiye ivyo umuntu yarose mu ndoto nkabishatse kuvuga kunyura bibonye yuko ariko bizoba mu buzima bwawe cyangwa se ariko bizoba uwo baba biroteye ahubwo bavuze indi message bishatse gutanga cyangwa se ibindi bitumwa bishatse gutanga nukuri rero ejo n'ubutuma tutari twabashije gusoma hari abantu bari barose indoto niko bacha kuzibasigurira bimwe rero nagira ngo ndabafashe arizo tubanza guhura ko kugira ngo tubanze tuzisigure zibanze zive ko hamace tutadusigura niza abandi benshi ko twandikira onya rero na message nyinshi cyane hanyuma twandikira tugira ati abitekerezero ati jina ndakunda kora ndarota atese nawe ndarota biko ndagena na data wacu hama birashikaho imvubu iramwiruka ko hama ishaka kumugirira nabi hama mu nyuma twari kumwe na petit frère atana mu nyuma aza gusanga arayicitse rero bavuga yuko kureta ubona imvubu mu ndoto zawe bisugura yuko ari nk'ikimenyetso gishobora kwerekana imbaraga cyangwa se igitero cy'ibigeragezo kanaka ati no kurota ubona imvubu birashobora no kusigura nk'ikintu kwitwa nk'iki amarangamutima cyangwa se emotion z'ikintu kanaka ziba zihishe inyuma y'ikintu iyo kubw'ivyo ngo kwirukankanwa n'imvubu bisigura kwerekana ko hari ibibazo cyangwa se ikibazo gikomeye mu buzima bwawe ugerageza kwirinda cyangwa se guhangana naco atire kurota ubona imvubu mu buzima bwawe cyangwa se mu ndoto bisugoye yuko bare ikibazo kanaka mu buzima bwawe kiba gihari ico kibazo biriko ragerageza guhunga naco kugihunga cyangwa se guhangana naco ati mugabo kaba yumva umenga uriko urasa nk'ugira iki wuhera imbaraga rero ngo imvubu irashobora kandi kwerekana ko ari ngombwa gukemura cyangwa se gutsinda nk'icyo no kwitwa guhangana n'amarangamutima yawe yuko ivyo uri kuri yumvisha cyangwa se ivyo uri kurabona mu marangamutima yawe bishobora kuba wo bikemura cyangwa se ukabitorera ikintu atkandi kubona imvubu irashobora no gusigura ikintu cyerekanye no kwiyemeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Natirisana rero nuko mumenyereye kiganiro Good Morning hari umuntu twandika tubwira ati jiyanje naraye ndarota nyiga imbeba ati hamusumbuye ko naziteze nazizari 5 ati ama mu nyuma ndazifata zose ati mugo imwe yarancitse iragenda ati sigirana zine rero kurota ubona imbeba mu ndoto kurota ubona imbeba bisugura yuko ufise intege nke mu bihe vy'ubuzima bwawe ati muzima bwawe rero urashobora kuba wibonamwe intege nke cyangwa se wumva ufise intege nke ati rero nkuko imbeba ishakisha cyangwa se irondera kugira ngo ibeho indoto y'imbeba irashobora kwerekana yuko ugomba kuba maso mu buzima bwawe cyangwa se utegerezwa kuba maso ugashaka amahirwe cyangwa se imigisha yo gutera imbere tiro kurota ubona imbeba bashobora kuba vyerekana yuko ubwiza mu buzima bwawe kushakisha nyese kurondera nkuko ujya kubona ubonanye no kujya imbeba irondera kugira ngo ibeho nawe ubwiza kurondera ukarondera amahirwe yawe ukarondera mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwawe reka mukayitsinza ndabasigwa n'izindi ndoto z'abandi batwandikiye benshi nawe ko baratwandikira mu kanya ndiye mwandika mwese ndagenda bafashe gutora insiguro y'ivyo indoto zanyu ziba zishatse kuvuga Natesana rero n'umunyanjuje gutwandikira avuga ati nanje nakunda kora narota kenshi mbona afise amafaranga mu ntoki zanje timevyo bishatse gusigura iki bavuga yuko rero kurota wakira amafaranga cyangwa se kurota ubona ufite amafaranga birashobora kwerekana imyumvire ikomeye yo kwihesha agaciro rero ati kurota
ubona ufite amafaranga cyangwa se urota amafaranga mu ndoto zawe urashobora gusigura yuko ari imyumvire yo kubona ari ukwihesha agaciro cyangwa se arashobora kwerekana ko uri ahantu wumva ufise icyizere kandi witeguye kwakira icyo ni ukwita ikado cyangwa se impano cyangwa se kumenyekana haba mu mafaranga cyangwa se mu buryo bwo gutera imbere kanaka. Ati rero mu kurota ubona wakira amafaranga cyangwa se ufite amafaranga mu buzima bwawe bisaba gusigura yuko hari ukuntu wizeye yuko ushobora kwakira cyangwa se kuronka amafaranga wifitiye icyizere cyuko ari iterambere ryawe ugomba kurigera ko kandi ugomba kurigera ko byoroshe ari wewe wavyikoreye. Natisana rero mbanye ndabasobanura indoto zanyu. Hari umuntu asanzwe twandikira ati ndabaramukije kuri Black FM hama njewe ndakunda kurota mbona ndiko ndajabu kuruzi runini ati ariko kandi akabona ndarujabutse bingoye rero kurota ujabuka uruzi navyo meje kubikorondera cyo bishatse gusigura bavuga yuko rero uruzi kuba tubona wambutse uruzi bishobora kwerekana yuko wateye imbere neza ati kandi gukura cyangwa se gutera imbere ku giti cyawe cyangwa se gukura mu buryo bwo gukura ku giti cyawe. Yavuze gukura ku giti cyawe bavuze ngo ko bishatse uko ari iterambere we wigereye ko ubwawe ari we wagirondereye atawundi muntu yakufashije kurigera ko. Ati no kwambuka uruzi neza birashobora kugereranya cyangwa se gufatwa nk'ugutsinda icyo no kwitwa nk'inzitizi cyangwa se ibibazo mu buzima bwawe. Iyo urose rero wambuka uruzi bishobora gusigura yuko ari inkigeranyo cyuko watsinze ibibazo mu buzima bwawe. Rero uyu nawe yatwandike tubwira ati jina nzabutse ubwo ruzi bingoye. Yo kurota ujabutse uruzi bikugoye mugo ukarujabuka ni kwa gutsinda ibibazo byawe cyangwa se kwa kugera ku byo ushobora kuba ushaka kugera ko mugabo kabigera ko bikugoye. Tiro kwerekana kurota ujya kuruzi bashobora no kwerekana yuko iterambere ry'umuntu cyangwa se ukwihangana hamwe n'ubushobozi bwo kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi w'ibibazo byawe biba bitagiziki biba bitoroshe. Rero mukanya ndagutse nasigura n'izindi ndoto abakunzi ba Black FM batwandikiye.